Ungabingelela ke umlaleli ekhaya. Asibingelele sisiwami bese sibingelela kubo bonke abalaleli abasilalele njengamanje. Namuhla ngiyabona la uthi a secret bag for success. Ikuphi why futhi ibhaca noma ke lesikhwama sibhaca babi. Sifihlwe. Kanti siphethe tinvo leti kahle. Mhlawumbe masiqale la Carol ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma nge-secret bag for success. Uma ngabe sikhuluma nge-secret bag for success Carol sikhuluma ngezinto ezaziwa uwethina esingazazi. Yabo ngamanye amazwi sizokhuluma ngezinto lezi wena odecide ukuba nazo. Ukhumbule Carol sistema siqala iviki sathi a fight without preparation is a suicide. So ngamanye amazwi sizovala motivation yethu yale viki today sizothi ke namhlanje the secret bag for success I mean isikhwama esinempumelelo noma isikhwama sakho esinempumelelo. But then uma ngabe sixoxa namhlanje Carol ngifuna ukusho into yokuqala ebalekile. It only depend ukuthi ufake ilesikhwameni sakho. Yabo so masikhuluma nge-secret bag ilezi zinto lezi wena oyifake esikhwameni sakho ezizokudetermine ukuthi i-future yakho iyakuphi and i-future yakho uzoyinqoba na noma cha. Yabona so uma ngabe sikhuluma nge-secret bag Carol mangabe kulezi imzekeliso omncane kunabantu Carol abathe mabakhula abafunda isikolo baqeda bagraduate abathatha bafake ebhegini. Yabo kunabantu Carol kwi-secret bag kuhlala yonke into. Kunabantu abathe mangabe bephila empilweni bakhetha ukufaka izinto ezi-useful kwi-secret bag yakhe. Yabona kanti kunomuntu futhi okhethe ukufaka izinto ezi-useless. Yabo so it only determine ukuthi yini wena owayifaka esikhwameni sakho. Akubona bonke abantu abayophumelela with a secret bag but abantu abayophumelela with a secret bag abantu abafake izinto ezi-right, abantu abadetermine i-future yabo before, abantu abathi kwi-secret bag yami I know ukuthi iyikhali enginazo zinjani. Carol do you know mangabe umuntu sekazophumelela la empilweni uyadetermine ukuthi kwi-secret bag kukhona yini isikhali sempilo thina emhlabeni esingasazi ngoba ngaso sonke isikhathi umhlaba uhlale ukulindele Carol uphethe ini. You understand? So ngamanye amazwi sizothi i-secret bag it's where la kufike ku-decide khona i-future yakho. Umuntu uthi uhleli usekhaya uhleli la usuke ukhona khona bheka emgodlagodleni wakho kunani. Masibenza umzekeliso omncane Carol how many people bangakho abantu besifazana abakhetha ukudipendela ekubantu besilisa bathi mabashayeka Carol bashayeka phansi bangakwazi ukuvuka beyithatha. It's because i-secret bag yabo yayingana weapon. But sizokhuluma nabantu abasha sikhuluma nabantu abadala ukuthi kwi-secret bag isenzela ukuthi noma kungathiwa sekhona izimo ezikushayayo you go ku-secret bag yakho ubheke ukuthi wena unani yini into eyokwenza umuntu wakusasa. Kwi-secret bag Carol kuyadetermine yini owayifaka. Mawufuna ukubona Carol kunabantu namhlanje basikhuluma kanjeni omunye akanalutho kwi-secret bag yakhe mhlawumbe into ekhona amagubu i-hatred i-background yakhe yizo zonke izinto ezamhlukumeza empilweni zigcwele Carol. I-secret bag yakhe igcwele but igcwele izinto ezi-useless. So nalokuthi nje ufakile letinvo kubalekile ukuthi uyadisebenzisa yini udisebenzisa njani futhi. Yes kuyakhawunta kakhulu. So ngamanye amazwi Carol sizothi namhlanje i-future yakho kuyakhawunta ukuthi yini owayifaka kwi-secret bag yakho. So lezi zinto ezila kwi-secret bag ezaziwa wena owayifakayo sizothi kumuntu mfethu namhlanje musubese uyakhala ubheka abantu usola bonke abantu. It only depend ukuthi uwawufakeni kwi-secret bag yakho ngoba mangabe kunezinto ezi-right kwi-secret bag yakho noma kanjani Carol yakho blow abantu bathanda bangathandi usathane emile ethi angeke uzuphumelele but because i-secret bag yakho inezinto ezi-powerful. I-secret bag yakho udecide ukufaka izinto ezizokuyisa phambili. Kwesinye seyinkathi Carol it's not about ukuba happy empilweni kodwa it's about ukuthi ulento enginayo izongibeka kuphi. Asenzeli ukujabula ngaso sonke isikhathi kodwa senzela ukuthi ngelinye ilanga we know ukuthi nami ngizoba nesmile esi-powerful.
Kusho ukuthi ngabe utawufaka lapha kule lesikhwama sakho semfihlo ufake tindvo leti positive, tindvo leti tokwakha kusasa, tindvo tokuthi nangabe sewubona ukuthi kumatima uyabuyela uyokhipha angeke ukhale kusasa uthi hey umhlaba ungishayile. Mangabe sesivala Carol ngiyafisa ukwenza umzekeliso omncane. Yabona uma kunomuntu owahetheka washayeka othandeni Carol yabona. Into esike ibe buhlungu kakhulu ukuthi makuya ku secret bag yakho kutholakala ukuthi ayikho nento ongafike uyithathe ikhiphe busy ukubekisa impilo yephambili. You understand? So ngaso sonke isikhathi kubalekile ukuthi yini owayifaka ku secret bag because the time uya ku secret bag yakho mawufika Carol ushayeka othandeni uhlula umuntu ethandana naye but mangabe uya ku secret bag i-secret bag izofika itshele ithi do you still remember ukuthi wena kwafanele ube uthisha? Do you still remember ukuthi wena uthisha and manje ungaba ne-masters? Do you still remember ukuthi wena bosengaba usomabhizinisi uqhubeke nempilo yakho? Do you still remember ukuthi unani? I-secret bag yinto ezothi Carol noma sengishayekile noma abantu bangangishaya bangikhombe phansi but mangiya kwi-secret bag yami kunezinto ezi-powerful. Bafuna ukubona abantu abayophumelela kuma-relationship, abantu abanama-secret weapon. Bafuna ukubona abantu abaphumelela emabhizinisini, abantu abanama-secret weapon. Yonke into ofuna ukuyophumelela kuyo kunento e-secret eyaziwa uwe eyokwenza ukuthi uye ufike la ufuna ukufika khona. Sibongeke Mlungisi Bongwa emavu wakho welisuku namhla kungolesihlanu usakhile umakhile kakhulu ke umlaleli nami kwamine nje ngakhekile kakhulu namhla. Mina kethu njengoba nje kuyi-weekend ngiyakwadi ukuthi ke unokuphuma uhambe uyokhuthata kuletinye tindzawo motivate abantu labasha ngabe namuhla utawuphuma uyephi kumbe kusasa kumbe ngelisonto kanzi ke umlaleli nangabe ukuthi ke ufuna ukukulandzela abone mhlambe ama motivations wakho ukuthola kuphi njani babi? Angisho kokuqala Carol ukuthi abantu abalindele kukhona i-city elizoba khona likaMlungisi Bongwa whereby sikhulume khona sajula sikhuluma ngama motivation nangezinto ezinye ezi-powerful. Ngizobe ngikhona mina kanjani kusasa Saturday I suppose ukuthi ngibe se-Amsterdam kusasa ngabo 6 ntambama ngizobe ngikhona lapho sobe sikhuluma khona nje Carol ezinye indaba ezi-powerful. I'm invited khona kulezo ndawo lezo and then umuntu bayifuna ukungilandela ngikhona kwi-page lami uMlungisi Bongwa Inspirational Standards. Abantu abasithole Carol basi-emailele basibook abantu sifike sizokhuluma indaba ezi-powerful because mangabe sinezinto ezi-secret i-secret Carol eyokubulala i-secret le ongayidingi empilweni yakho musubeka izinto kwi-secret bag yakho lezi ezenza ukuthi mawucabanga kuvele kwehlinye inyembezi but make sure your secret bag uthi mangabe uya kuyona mawufike ukuthatha yokuqala izithi noma zehlinye inyembezi kodwa kube nomduduzo wakho. God bless. Sibonge kakhulu Mlungisi wakabongwa mina nawe ke mina kethu siyawuhlangana na kanjani ngemvulo. Obekufika kakhulu Carol sibhekene nomama kule viki elizayo uwabona ngama motivation lapha abheke ngqo besikhuluma inyanga yabomama so sizobe sikhuluma nabomama. Carol ngiyafisa abantu abahlale bangasuki kuLigwalagwala FM uNkulunkulu uzolehlile kakhulu next week. Sibonge bhodwama.